O te whatalo whatu malo whaalalo whafunga le tunu ni tai au. O le sui ingo tatu proklame ia. Mo tau mai lungo wala ata I lungo le tatu social media. Ma whaatasi ma le afionga ia Fepulea'i Helen Moananu Tupa'i. Ia sila fia fo I tatu atunu o ia le fia ma whatulanganga tatu musika tausi fo I musika Pasifika I tono Aotearoa nei. Ia le fo ia isi la tō whawhiwhianga mwai. Ia tatongi o se matala se I whawhilo. I tato maro ni tai au Fepulea'i. Maro lava soi fōla ulei. Mane fo tawhilo I ni pōrua. Ai sa le whaatai a whaamalo atu soi fua I leo fionga whamasanga ia pulea le radio le whonga lau mo ia ai mai se fo ia malo le ofisa ia ion tūlanga whaalupeina le usto ia ana malo ana ia ai mai se whaatalo whatu le pa ia man malo o Samoa ion tūlanga whaalupeina ia ai mai se fo ia sunga whaawhengai ngā tau tanga ruenga whatawhai taulanga I fia mai se malo Samoa mai maunga te tele se I onga I maunga iti malo lava le soifua maua ma le lange ma malo o musika po le ale tau e mwhana pisea pe malulu pe vela pe saulele le mane fo I talua I le sa tatano po ulu e tūtautanga le tatano nena fai le tūtautanga nena fai ele I o tau whawhiwhianga whaatasi ma le Wellington Orchestra New Zealand Symphony Orchestra Mana I o nā taimira o le awai fo I whanangolongo whaafonga fo I le atunu o le tau whawhiwhianga na whai Wellington I Auckland mana o le ase o nga pose le sona na mo mai vaenga na tu nga le whaatasi ma le New Zealand Symphony Orchestra o le mato podcasting a whai mo o initially o le recording so o le puina o pese o le mea moana o nga le puia o pese ai o le mato talano ia le wa mo le avano ia pe a face ma se concert ia mai mo o mai le mamalo sa mo fa ma se foi a ingana tapua I mai le tau mawhainga tāpenanga nei ngā ruenga I le na sua tu ai lau fionga ia manisi o le I le rehearsal mo le na whai taimina o le lockdown ai na ese foi le rehearsal pa na o ia te sema le lua felusifu lua le na whai le concerti whaapea mato e ngata I nā ia le concerti but you know umai fo o le mele le social media mo tai sala lau ale tala ale concerti o mai mo fo ile malo Samoa ia ai mai se fo ile malo le atunu I pespesenga ma fatunga o mo tai fia ia mana o mea lo you know Auckland wo Auckland wo tang mai e hape avatu I Auckland ia le na mato I November tausanga le na faila ia le Spark Arena ia o le Spark Arena o la sekele you know o se fale tele e au fia ele luas se fulu lua fe tangata ia o le manato o le fai le New Zealand Symphony Orchestra ele nga fetia tato na fatu mo ia le Spark Arena le anga se metele ma le simea o le au fai pese it's a community choir Pasifika community choir ia na fai ale popole nga ale faili ia e le mawhainga nga fatia tato tangata ia o le matonga luenga tele na fai ia matua I su any sponsors e whaawhenga o fiaina mai I lalo ia tau a tickets wa o le masani le Spark Arena ia e alu se whaalinga po se whaawhiwhianga le Spark Arena pe se lautala ai lunga ia tau a tickets a o le ngā lue lea mato ma sponsors ma tangata e sosoani mai ia tai lua se fulutala le ticket na ia nān to te lea whaaftai lea to it was sold out Oka semana ia, you know, ai o le mea na toi matongo fia mo tato, o le va ai I le fia ma le oli o tato tangata I tato pespesenga. Ia mo le a whai li lato, a o nisi e le I whaini pesenga Samoa, Pasifika. Ma e se foi langona ia o le tā mai le pese ai whaalongo atu le oli mai a tangata ma le fia pese siksiva. E leo o whapena se la tova ainga I mena.
E ole wa fai fo le mato concert e ole le pese muli watua i le la longa le faili i lava i la autete le ma le mato i le ai ama se la ngona o se ole leo i le leo tele o le fia o tangata ia pawala to me na fai ole matai ia le fuataimi ia na le follow le pizza le na ia fa pena foi mato ia le ai ama ole la ngona ia pese ona to le la longa le faili ona ole leo tele o tangata le fia ia pawale me an mato na fa ai ale fuole ale fuataimi so it's me ese fo ina o mai pala langi pe o li ile the energy ile mea lena na o i Aukilani never have they put o le tala o le pule ale New Zealand Symphony Orchestra walu le fale ai fa me wate ile afatulu tasi le po ai email atu il the concert master o le concert master o nana e va ai le fa aili o toi ina I've played na tā i le whaili wa ova le whase whunu o tā au se taimi mua lea wa o langona lea na o langona i le whawhianga lea i le whiawhia o tangata toi you know, just the whole energy. I te i fo i lato wa umana whaiwhianga ai pese mai ma le pese wa whaawhete ia e le mea fo i nai le māsaini e le whaalonga le whaafunga pālangi. Le pese mai a tangata ai toi pese mai ola ni mana ni leo so mea fo i nai wa fo i lato whaalonga fo i le vaai. So it was beautiful. Mane, mi ia o lau fo i nā mawa ai atu lungo watai. Ile mana ia o le tausangi o tangata o la to fo ino fa pe le wa tala no ne te le longa ia musika i lo tanga le temini te mi tono a pola se lo se o la se ia nga sa o le ia po se pola ia wo fe e tangata o le pesa muli ma tona fai o le tamasa mo le tu si el sunga ia a Felicita bo familia tu ngalo le matai ai wo matai su wa ole amatanga le pesena o si tamalea o Nathan lopa e faile mua ina o le mua loia Nathan pe wo fe uma sa mo o le pese sa mo ia o le alu ai ngai matai le la ngona se leo o ova le fia mal tau sangi tangata o si siva mai luma a o le mea fo ina te ia le faili o tangata na si siva ma o le mai luma o tato tangata ta mama tina ma atua e sele mana e lewa ai atu i le lango ina ma le fia na o i le napo e fo i lato lewa ai le oli o tangata ma tutua yeah, so it's beautiful ma loa a tonu o le sina taui pese a wala te loa i na mana yellow performance pe le leito fafifia Pea mawhai ona wha o so fia i tu tono langona tangata. E wa ele tu anga tau sa fia le na iai. Ia, e sa o le lo sanoanga a fnsanga. E uma le konseti o mato o mai i le mato faltambo, ai o mai anisia le au whaidi, nei pālalang, mai Helen, e masani a o tole mela, e masani le a, e masani a pepese si siva tangata, ma you know, fia fa pena, a o lo talain guys, e masani, wa ale pisa, lo nungala ele anga to pese, ale ai lo se pese po se pati, ya lo nungala, uktele ele mana ya ai fe atai nei tama nei na ka no o tato sa mo a wala ngona lo le fia mal fa nga itia e faali i le pese i le sifa i le pati i le po ia male i wa te vai atu o sifa mai to ina malo matsua le ai seta ofi io o telefo i tala a tangata na no mai na lato mai ma lato matua no mai ma lato ia o le tupulanga ele i mai ele i loe lato le konsiti ai ona o le whaafonga o nei matua i tanga whaatau so ticket ia e o atu le ticket ai le loa ai o te i le vai atu e toso atu le toi ina le wheelchair ai o sau pese o tūlunga masiva so o le fia la na maua i le nei tangata au mai moa masania nei pālangi lato orchestra voina le idi au lato tal me whaidi watu patangata e ngu matangata le pe o tato tau sa fia pese ma whaari o fia
Ia whawhela ni lo ngai palangi mane la tu musika. Ma ole etiquette for ele al palangi se ilonga wo uma ftua a pasi e sani i pisa sisi e paua lato a ole sa mo po la tonga po le to fa alongo atu o lato pese o le pati po pena tau va e ono ya atu no ole na mato pese o le sa ele ngato sa mo o tonga toke lau o niue fiti ma la tonga kuke airani ia a failo le pese ale tonga va ele fi e mali autonga ia o so maile pese ale au kuke ai fi e maile ia ai wo pe wo tau va uma ia no ai o se fa fianga i le va ai i le fia o tangata tu motu na whaatasi o le nga o Samoa even though le to tele o fai pese o alo mwhana o Samoa ai pe wo mātou o whana o al Pasifika Ele istanga te palangi fo le ta musika sa whaanisona whaangau le maria whape o le longa na instrument po le gitara o le ai ma sesi wa langone la to le fia o tangata tele o la to mai ftua o wo ngalo ya hau the my purpose to play I would to fafangu mai le mana moana ya le fia le mele na o always if I lo mele ta le ni le ta o le musika ya la o ya le ta ai vai concept telefo ia le fa fi la lang e pepese ma pati ma fa tasi mai tangata ale orchestra pe fai mu wala to me fa le aila le ute I le melen ma to ite ia le au fa ile me ala ia o le mana o fa ile e tato wo o mai samo en kasi ia e mana e foi tato wo o mai samo so se me foi nala fia ia talusia le to e ona le chokom le foi Aotearoa te mi tono ana to e fa so ta io foi va tu o to mal orchestra tai se va ai foi isi malo la rangi me foi samo mai Exactly. to nei wala foi pa nga New Zealand ma. Yeah. That would be a good one. Talusia le atua. Fole le mana ia va nga nan chama tai. Ale tatal no fa mo le so anto no foi fa fonga mai le tino fa pe po lan ta pu le tel no ia Fepulea'i ma sang. Ia ole ele la to Musika Moana Choir Competition. Mana ia lo fa mtala po le to no fa mo. Yeah. Pe na o mantua monisi na iai le matou concertina na whaia tese ma ia whapena wha Auckland na tō laulau ai se au tauwanga pese we talked about it le la whaile tauwanga pese ia ona matou talitonunga o le au whai pese o singaluenga te lena I le ekalesia ma o se whaalapatonga e tele aina mawaia wa onga ia o lo tangata whai pese ia na maua o tele I alu se a onga I whai ai pese o le falsaana o ai lo whai pese o nā foi na o ai lo wha Samoa o una whanau I nei a o lo nofo ma whaalongolongo ma ai I whai pese ia na lakia o le taimena na o na mai la o lai titi e ono mato whai pese na ia I PIC Newtown I le aso na le o le tamaya no kise no a onga lalo ia tamaya no kise ia o le toi ina ia laime Solomona ia le o moe malai ia o le toi ina ia namalau ulu tui na iai le o toi ia I wa whai langil fuolanga ia o le sungal whaafeangainga ia Luisa Fruin ia le afine whai au ia o na iai ia wati sone ia lewa nofo I Aukilani le whai pese Aukilani ia o le tuangane lea o le tōwhaia a lalu ulu kiliona ia masi ma leuso ia e line le toa ia e fitu tangata ia e esela awa na tofu ale aso lulu aso sae e tātae ia e tū mai le sunga ia lai me whai pese ia o lo mea na o le pua e whaalongo ia fonga mai le pese le ai le o le pese mai le pese momoa fonga mai le pese le fai upu ia momoa ia sau ia Luisa ia le
ia la fonga mai a tato vi inga lea, ia whai le taulanginga, o whaalu, o la le winga le taulanginga, kasi o le whai upu, and I'm, okay, ia o upu la ia o whaalongo ai, o fisosoani I lo tangata pe a whai upese, ia o upu ia na whaanga le toina, o upu ia na whaanga Luisa, e lea o te tamawhai I ai, so o te lo o le au whai pese, o le sia o ngana mo de tupulanga, o le pese foi e pei ona talono atu e maua ele fia mali o le sangatangata ia ma it's a goal so o le tauvanga pese lea ele na o le tauvai pese ai o the whole process o le tapeina o le mo le tauvanga tele mea tutupu mai le amatanga to o le tauvanga o le tapeninga o le mafutanga a tupulanga mamatua ia male tauwanga so I tele mea maua lelei so and that's the whole point now and mea nai e wanau e whaise tauwanga pese ia awa le atina I o tatu tangata ia mamafutanga whaeka lesia nu ma le tele o nana e aluma e wawa aipo le ale mea o ngai te mau I tono whaaputonga ia pe o whai pese e ka lesia ia nai e lei o nana taula I ma e fia mau o ise au ngā se mea o ngali lei tonu I ia o isi pe au ngā tango fia pe au o na whaia e sao e langona le au ngā tāpe o le tapenina lelei ia tapenanga lelei ia e sa e maole ang tawa I same o te e o foi lo fa na e fitu ma tato wo pese la me oi pese tato wo ngale fosi ai ave yo e fa penana ia e foi la ngona na ya uma o tuangane fosi ama to ya lu pese ia I na taimi o lai titi mai maole taimi ai a to ma fa ia te lele au ngā moa. Ia nā tau a vea leo whaatumuli ia pe o lumale la foi e mal konseti le tote ia. Ia nā amata mai I falsa? Falisa lava, falisa na awai, a oai lo wha Samoa, a oai ia lo ui loa le vāo tangata. Wa ole au whai pese o se mawhitanga le na o le Aotearoa. E lo ia tino matutua le au sina e ka le sia lo iai o ia na ia le taimi o le tamaititi ia na le nofo mat whaalongo ia ai tupu wa ia le taimi le avano e mawaina na whaasoa atu ia po a I ni manatu a mātou a o le nofo a ma whaalongolongo I fontanga I le saunoa tama a le laulau le taitai pese ia ese foi le saunoa le sunga whaawhiangainga toi ese le saunoa a le sunga o tamamatina mātua ia e maua umai nā po ia olo o mea nāna le nofo a mat whaalongo manai a taunga whai pu e mai ia malo le te lo malo fa ngata tau taimi fa pena tu pa pruta lo si va ia mala tu fa fiang mani il pesele fa no ne ya pule ai fa sa tala il pesele io le pese a manu o le va vea e na tu sia ele sunga ya mai ava hanken o le whaingo de pokala me na mato o I su ia pese e whiwhiri pese to I su le winga na tusi ai pese lea ia o le tala o le pese lea o le whaia onga la e no foi vai mosa ai wo vala au e alu e whaia onga I savai ia tusi lo ele pese lea ia molona au le o nofo ia malona manatu pe o manatua mai ia po la almela atupu ia la ua pe o la manatua ia ale la alu savai ai nofo whaia o ngai ai le o nofo siona mana mea ia o le winga na le pese so o loe malam lo ia I le tala anga le pese lea ia lea onga la le pese ia vai o le pese lea o le love song le wo mo ia sitama pe moni le alofa ina au we a pe fai mai sa pe pe tueni mala pe tui mandai na tau ni mala pe tui na manu ia ona mea o ma ia lang mawe ma to le ngona pese ia pese ai fa pena le na fai taimina arrange le pese na fa ia mo pese tama ia fai mo laina mo ai tali el tene le fai pona le na fai fa pena ia le pese ia mawe le nganga na tusi ai le pese le al sunga ia mai fa
Basic reaction po se fo le na ngon fa li initial au ainga na o mona o se o na maua o te ile maua le text o le granddaughter le sunga kanena watangi ya for me o le pesina tu sialona tama for her grandmother, so it was emotional. It was very emotional. So it's beautiful. Ole angangana na fia maua wa ole matotala ile New Zealand Symphony Orchestra. Ele filifili na ose pese ai filifili pese ia tupoila ngona ma tangata ola afafungaina. Ma ia tau e mato, we talk about telling our stories. Wa o tato pesenga o pine fa amau ia me tutupu sa moa e tupu le me tu si le pese ia na mo sava I sale aula ia o weta fe le afi o mo ia o malio ia tamasese so el fanata video so o pese o pine fa amau na o tatu I tatu tala and we said if we choose the right songs ia tato ia loa fo I palangia wai or palang what are they lale wingal pese it was just not another song, it's le history ale Samoa history art, so that's what we wanted to do to loa fo palangia a different audience. We have a story too fo I tato talaanga na o tau fa fo le tau fa o palang Aotearoa o te tono o le New Zealand Symphony Orchestra e tangata mai no e le langi tono ia e se foi la tau langona ma au wa baba ai tono le langona Pasifika I to fa fifianga e sa o le si o le sainga o na umalta a tu I lunga ma fa pe I lona violin I le fia wa fta langona foi la tau le si na mai o ni si they contract instrument le si na sa mai Brazil I fa mai o fa longo fa pe I o le wa moto o lato tala o le fire, that's what they fight be o se afi o mo ia lato le fa longa tu le tino o pe o mani o le tino ia ona o le langona o le fia mana ia ta mai lola tano le choir competition ia o le mau atu o le nganga mal fa moe o le la vai tau fai tau vanga I tono o Tumalo o le Okilani o Wellington malano kala estete ai pe o foi pese le to te fa mo I vanga le a foi pese e kala sia po se fa la tonga en faina foi se foi pese mo pese o le foi pese fa e kala sia le o na o le o nga mo le amato le fia avatu le mua I au fai pese o e kalesia we lava le ai si fa la potonga Pacifico fai o le kalesia le mato te va ai atu ai wa ai fo ia le taui o le man malo se taui mo man malo au fai pese ia o mai e kalesia le fa mama fai amato ia tu ai le avanua mo le ni tau vanga pese o le tau vanga pese ta o le Musika Moana walu amato I le theme le Moana wa o tato tangata mai le Moana but le vasa Pasifika ma o e tolu I tu malo e fai ai o le mua la Wellington le aso fito se tema e fai la le Michael Fella Center ia so o lo ma Aukilani le aso lus fultasia se tema ia ai ta walunga I Christchurch le aso lus furu valu a se tema e fai ai tau vanga pese ia o le fa moi fo ia o wai e malo I nei tu malo ia tau sanga fo ia fai lo ia le tau vanga tele Itu e le manu malo New Zealand mai Aukilani Wellington mai Christchurch. Fa fela pa te ofia ye si mai loi e kalesia mai la lo pito la lo o le moto. Le se me ai pa wale me o le susu atu I Christchurch e la ve I le vainga le I Christchurch. O le ngafatia I mato na fai. I te ufa fonga mai nisi mai whanganui bo Hamilton
Hape I le o le vea ma to ala mfano o so mai o kilani o le mela talate ia o to o na to te o ia. I whamalulu atu o tato I malo sa molo o alala I isi malo I whafo. Ai mana ia pe asu atu I mea I lata I fo ia o to, ia. Ole le ai ese numero fo le maulalo tauna I le fai pese pe puleale e kalesia ia. O le au fai pese ia awane I lalo ma le 15 tangata. Yeah. Ai awane I sili fo le fitu se fulu tangata le anga le fua I le tele o le stage ele o fua o le kalesia to o tele. Ai lai fua I le mea o le stage le whaingo le stage le o iai so e fitu sfulu e ngata I ta whaatapala ai sfulu awane I lalo I fuma le 15 ia le leia even le competition ai ana tangata fo I le leile o tauna ia o e pule ale o fai pese pule ale o fai pese o le mea mana ia ale o fai pese tau vanga e wai ia si fa ala putonga ia pese ia le tamama tua malona granddaughter e pule ale o fai pese se ilonga lale o fai pese matua I fa asa le hanga ia o le fai talia na o le o fai pese o le fa ala putonga le o fai pese wa una na o fai pese mai o lai titi a vea mato ia ma tuangani o matua I le falisa tingana maruru fai ia mato dressing gown fai o nofo ia ma pese ia so ai tu I se si falanga tama ia po se alu au kitinga tangata le leita e o kititi au lakapi e to na le to te na to lai tin pena au mele o fai pese pule al tangata ia lan o fai pese e le fata pula ina ia le tausanga po le matua po le laititi o le faitaliana le kalesia ia it's open for anyone. Mana ia o tōna o fai pese na tō whaafonga mai pole hale tō ngā leo nai te mauai o le metaudia o le ia nau e alo e usu ki ingo le tua o pese foi la na o pese lotu pe so se pese a se whai ngai la tō tau vai e tauna ia pese lato ngangana wa o le aftawanga pese le moatu motu so we're opening up for Pacific e lua pese ta penaina o le pese mo pese tawanga le o le tusia wo ta penaina ele mato team e tawanga pese ma le pese faitalia the choice pisa le fai pese pule le fai pese po la to pese lotu po le ia le ngangana ile fia fa malosia ia tatonga ngana ia pese ia tato almfa na tutua I tatonga ngana no ninga la le pese na fa fatu e uto ma fa nota e uto e avatu ngana Papirtania mal fa Samoa o le pese o le salamo e mai o le salamo ia lawo umata pene le ngana Samoa le ngana Tokelau ana tonga niue fiti man lalutonga so e ono ia ngana le wota pena ina ia afai o se au fai pese Tokelau ia ave ia o le pese mal fatu etasi ai ese le ngana ia avele ia upunga al Tokelau ia o pese Samoa ave ia fa pena batula le pese se kale se Tokelau ai fie uswela tonu ngan Samoa tanga ia ile si au fai pese le sa mai au kilani o le PIC Manuera ia o toke o le niue la lotonga ia Samoa ia lato mana ia Helen e me faina mato pese le fai mo Samoa ai alu le fai pulondo lo la lotonga ka e pule auto fai ia Tino mai faton mai a upolal men fai ana na tape nei mato ai o le peselo uma na tape nei na ingangana ia ono malo o le fa mo boila le stala tamata ese o vengo so ele stala lunga le awala the website le musikamoana.com ele stala e ngafa angata ia le stala le asolima you like so le asolima you lai dona mingala na le tolu vai aso leo tua wana na tatala ia le stala le aso lusuru tasia be ai tonu ele o lauilo uma tangata ia ai fafitai ila aunanga alfonga lau mo ia wo mafai fo ina na tola lau ita ma na ia talatu ia le nei fa moi
So o le aso 5 o Iulai e whaangata i le titala. Ia o mato i loa foi ma lama ia e le aloa le tangata i to atasi e whai ale tonu. Wa e tauna tala noa. Ia ma e whaasoa ia i swala pula ia le mamalo lau whai pese ia po whaatunga whaawhengainga ia po lapo tonga foi. O le foi ele numero leo te vai atu e le tusi i en faifon so ta i tu e o le numero o lua o fatolu faono o tasi o lua o fatolu faono o tasi mana ia male tap dot musika musika moana moana tasi ale upuna o fatas musikamoana.com yo nai mo vai ngai e lista lai mana ia olen tu sana amata ya meon fa la uro la to ya le to mo la no matata no to di la to ali ti o tai oni ia mai fa muta la so lima o you like e to ofia ni tangata ni a foi pese talia i te o to tele la lista la ia ole the minimum se fulu ia se fulu ia over male se fulu au fai pese ile tu malo ai la angata ile po le lu se fulu ia asilia tu lu se fulu pe lu su lima ai ia amate o ia anga ia le taimi male mele wo ia wo ia se fulu. So the minimum is 10 choirs. Mana lo no winga ila to e mo fo listala e o lo tapula i nga fa ngata ia ai muli to ia a hol no fo i wa leva e to le so limo yu la ile fa muta ile va nga le fa longa wa le la fa ne la tau va nga tu malo le pe o kilani Wellington ma o lo nga e fo ilo o ina mo to committee la o e siaki le ma le fo ia ma fa nei fa longa te mi fa hits ia va nga ia ia le failonga the prize ia le failonga o so swani mai ia el fa la tonga le o le Pacific Cast le o mai la to ia se me alofa se la wa feta la ia o le fa inga na le te o feta la I tu malo ia tolo na vai la ia I tu malo ia tolo ele na o le se la ga fe ile tu malo ai se au fa inga na o le tau ia to mai au kilani vanga au toa ia o e ai le tulang mua lua ma le tolu ia o o whaamasino o le afionga il formai ia tuilangi a engelese ete o le tasina o le whaamasino ia ma le whaamasino Dr. Lotte Latukevu o le tonga e o le whaiaonga tonga whaiaonga leo so o le formai tonga. So she's a doctor, a professor at Sydney University o ia whaia lea. So o ia leo whaia. Ia ma ne fo na ia le tuilangi ia na isi la fia mo fo ia tangata musika ho ia longa I me mo pa fianga ia mata televisi mo TV e sa ole ia o le afionga ia tuilangi o nana na tangata mo fai pese mo le tupolanga na vai o mata ia ole na unga na I want to be like that o te mana o fai le mene le fai le afionga ia tuilangi ia ole mo unga fo ina mo o ia mo le tupolanga atina ia lato va ai fo I ngaluenga le mato te whaia ia mo fo I lesi ia tula I mai ia whaua ia le ngaluenga ia sili atu lato ngaluenga I mea le mato te whaia mo le lei a tonu e a mautu lola na whatulanga lole o te ole whainga o le tamil sanga le tonu tu malo ia ma loinga la fo se komite la te whafoina I tu malo pe o to wana o ina mwhai ta wanga le aswale o mato ai o I tu malo ia male o le whaamoe o malo ia tau wanga ia tolu I tu malo tau sanga fo ia tu e loa le siampingi o le o I tu malo ia e toi whaua waila ia the top 3 alu le nationals ia o ese fofuanga po la si time o le tausanga foi time nei tasni pe po le time nei po le si ia si tema ai pe uma wo pisi wo lata telele ia ai toi tu uma I lupi to ia
Mana ia atonu o le vaengana o le pese le to te vei lau umana I manota a. Wan whaanota uma lo tapunia loia le stala ia na release atula ia o nota o le pese a le tauwanga pese ia ma le whaitalia o le pese o le au whai pese ia. Awa whiala le au whai pese fo ile le wha le malosi le nota. Ai fia pese le em whaina a vesi audio o mana uso o tau e yeah, I can do e me whai fo ina mato tapena ina na mea ia wa le mea nea o whaingo fia ina whai a pese o le audio so ai ni au whai pese o mato fo ia o tato au nanga o le mea ia fisoswani mo le tato whaala tonga ma o whai pese so lo iai fo ile ma whau pe whaini workshops mato atu fisoswani you know wa o tawanga taso pule atato I le whainga wa o isi tawanga but I think you know ai sisi fisoswani you know la mea la tu uai yeah Maila le pulu lea sila wafi o le ala le tupe e maa loa ele au pea o le finale next year le tausanga fo pea whai ele whaini ele o ai lo vala ele whapasenga na mea no get ese ia le de tulanga a prize team ne ia ese foi tau sanga fo ma le wa o si le fa pe se tau mai pe si kuel ma tu e fa no te mi a oi e ma le square la na tele o le fa ali foi le tanga te wa me ia fi lo mo fi le tu pe mo ia na ma tu o lo le mo tu ia o le pe si ia ma le pe fo va fa pe mai le afa ave fa le main prize ia fa so le si va ngale te mai prize si mo mo ia o ia wa na le musika lo vai ngai fai a vole le ia tono isi taimi ona mo wati le vainga na multata o fa fonga isi si vainga te fia tana sono ye le ai fa ftai lo fionga ia fa sang mo le no ma le ia tono mo fa fonga le tu na to mo mo fa mo foi ma ne le lang me a tono mo la to sa a wai fa fi fianga le na fai le lua filusulu le nei boli tone fa pe ma okilani ia atono na to mon ma wina to inga tale ni le ia la to fo i pe o le sunga ia pulai i le to la mal fo taimi ma le ongo pese musika pe o mon ma fo nei palang atono wa nga fo me fa pe tu pule la welo nei palang i fa pe la to na la to lo musika ai lo e penga pepese mala o Pacifica iba ia sola e po fea o i pepese ia o tato ai o le pese o tele o tato tala tu mutala na mai I pese ia i fatu ai pese ia o tato tangata ai se me tupu e pese a misa o pese a fia o pese so that's our life a wele ia o nala fa mo nai te fa mnatu atu o le numera o lua o fa tolu fa ono o tasi le numero vidi ia po le musikamoana.com ele stala ito ia amatalo a auto pese to e kalesia ia ma fa le se pese fo ile le ia to pese atonu o pese mo muana i tonto va ile ma na ia to fa pese sina pese na fa tu a fa numero wala o to pese mo to fi le pese na ele to tinga ina la au se pese sa o le I vai le lo tangata ia ai va tu lo mole si pese le fa il to mem fai nele ia atonu to la ki mani fo fa no lo tu ale o le fanu e fai a enabling o I classici ale no mo watu sa o e tawalunga I lo sfurvalo Christchurch o tausanga fōu le e whai le final. Ia ele mautinola po whea whai ai. Ia o le momoonga, we want to go overseas. O town halls fo I whaunga Town hall. O le Michael Fowler Centre I Wellington. O I Aukilani o le Dewdrop Centre I Aukilani I Manukau, le Whaletele I Manukau. Ia ai o le tawalunga I Christchurch o le Christchurch Town Hall. Lefto amuna fau Lefto amuna fai. Ia vai. Ava peteri pese mo se town hall se fale bis ia o lo wa manolia. A fale pese e kalesia vai. O tono na foi fai muta wanga ia le yo le fano. Ia sa le. Ia ai foi ia ni o fai pese mana o mio te e nai
talanoa atu a tili I le pokalami am whai ona o alatu I tau mawhitanga pe a mana o mia ia ni au whai pese e fia lauteleina ia malama tele ia o leo te avanoa I can come. Mana ia atono numero na watu numero na Fepulea'i Helen Moananu Tupa'i o le olua o whātolu whaono o tasi e mau fo nisi whamanga a tili o le mata apupe o mata noa tune tai au o le sia mele te au le pesi e exercise le mama Oh yes. wai e mena le o anu I tangata al mena wai e a olo mana ma te le fo mana vol se lo te Yeah, it's ole pese ia le pese ia pa ai ia foi ia techniques e tona o tato o na ola mai al pese ia ole tele o walu tau vanga pese school ia onga io se foi ia exercises tona fai wa alu tangata toling e alu la kapi fai momoni warm up se tona na wa a toita ola I le whaamalamanga a singa o tato o le tato leo it's a layers and layers of muscles lo no ingala o musela ia elena o leo o musela muscles ia le ia techniques e tauna le leile manava ia o nisimea ia e televia ia onga that I can share ia le leia le pa o to fonga ia mana ia le leo ia I foi mere ta o palangi ia your tonality e tauna mana ia le sau o le leo o le ia faita ingala mo ia mo le silifia samo wa atato pesele ese ia le sime le sime ia mana o ia tasi le leo le o fai pese ia tutusa o le pese o le voweli wai pe o le pese le faafetai o le si faafetai ia pese lo faafetai pe wo o faita ingale mata o le famo saka le su ai a famo le wo famo fala ia lo no ingala la ese le leo le falonga le la sa ai a famo saka faafetai ma ia drop the jaw like techniques na le mo maua ia malava le manava wa le deep le manava ia lo no ingala le lava le so travel through your vocal cords e mana ia le sound so wa unga umana faina matu sosoani ia tonu me tonu ana no fasidi tonu to le vainga lo tanong ya nga foi wa le si pese mai ale amatanga o fa una tele lo po la tonu fa ma o techniques ma me a me sa pe tonu mo foi pese oi sa ole ia al mato o fa pese o ya I love you, Dad. Olo tama luge. Tau yo fido tama. Olo tama ole nau ya pese. Ai al taimi matua I oso ka ia fa ngale fa mo no sunga tai pese. Nai fa mo ele fa mo sa kamai. Ina le to en matua fa pese. Vale, ia na to fa fonga mane fo si va ngale fa mo to mata no ngal tai oni. O talini uma mai ledi. E moni e tufu tato mo talini mai. Ole e alfa ila lantale ne ole so pe me tono I mater noi pe fa fena fa le ya tili le futale ni ya tia ya ole ya na le alu eta mo e pe se va ya pe al foi ta polo ali alu ya ole ta mo polo ole si mena uma na ole ele le ta ai ti ole ko lingi vole ni pe ya de si temi o isi matupe tongi ai va tai pula ni ta ya mane te le to fa mo le ya ava aile mele na tupu le lua fe lusu lua ma le tau vanga o tofa fianga le fai Wellington a tonu o tatonu o la au pongi vo to tele le fufuanga ni ia ma tiri a fai loa ia le tali ni o tatanga te ale pespisinga a le o pese fa mausau ia sa vo pese fa e kale sia o le tu mai tele tato tele le ole le au pasifika tu la fa pia ia ai mo mietu ai ngai oi eu una wa a desse si sa foi promotion ma meia ia na speciale ia il man mangata ina ela ile ulo to tele pe ole ali le o foi speciale ia esa ole le o tato tangata o le talendia ia ma o tato ia ile loto o le loto e fai a wa ia lo loto o ka that's the whole package
o tato tangata tale ni so se mea, tu atu I whaalanga tama sports. Ia va aile alu o luma o tato lewa iai, ia tu atu ia va aile iai whai pule sa mo, I ngata I sa mo, o New Zealand lewa iai, a mata foi ia Australia, o tu lai mai o tato tangata. O le nauna nga, we create, we sing in these places, these, whale ia town hall, o whale tātou, o whale New Zealand, lena o mol pālangi. Ia māsani ei tātou tangata. This is the place e tauna tātou ia ola mai ia tātou tamaiti, ia tupua ia tupulanga. E va ai lato. This is ours. O tātou ia tauna ia. So we want to broaden the horizon. Ia lato lo o tātou e mawhaia mea o pe a iai le loto toi tā pena lele. Ma iai le tapua inga o tātou. Ia leo sina. O whai pese. E maua uma mea na tupulanga, tangata mātutua, ia male mahalosi o le nuu. Ia whaatasi ai sunga whaafeangainga, everybody's there. Ele whaatapula ana al tupulanga, ele whaatapula ana au malolosi. Everybody. Malo whaafitai, ia manuel tō whaamoimoi, o le whola tamwhanima tō le tio e, o tato le tio ne fsosoani atu whaalauroani se o vaenga ia. Ia nga ia tu le aso limo iu lai le whaamutai le, ia ma whaasolsolo atu lola ia ina le aso le aso fitu setema le whai mo Wellington mo Wellington los fulo setema i Auckland ma le los fuvalo setema le local city ai fanali tatou tanga fo fanali ia le au siamping ni so siamping ni le sang fo ia ma ai lole ia ol pisil tangata la to ia ma fafsota ia Fepulea'i Helen le olua o fa tolu fa ono otasi pe afia mo mia se soani technique ele whaingo le pese, le aongo le leo, e manisi vaenga a tonu fsosoani ia le lea fo le awhai pese le ekalesia. E aongo fie le au na, au mea ia fie whaasoa, o mea fo ia na oa I lo vaai, ma lo whaalongo, ma nofo whaalongo. So e le taula na tuu, te mana o ia whaasoa, ia le loa, Patulea manole se usau noanga whai ui ana whaamutai tapu kalame. Ia whaafitai lava I lau fionga af masanga ia mole atu lea ngang whaafitai whaafonga anga Samoa ia whai fo iwa sasi se tala ia pa o spati ia vima lupu inga ia a moe lo whaato whaafale atua ia maangalo ai se leo le au na ai ngole atu lea ngang ia manuia tele whaafonga anga Samoa manuia foi ia sunga whaafenga au whaingaluenga le atua I whatawhaitau ngai whia ia sunga ia fuma ia no kise ia mato e kale se PIPC Newtown ia mato a inga ia whaafitai mo talusanga ia malua Samoa lo talo mo ia alo mawhanau Samoa ia lea mato tamawhai e whaile mea sili mo au ia awai al tato atanu ai whaafitai mo lava mo talusanga manuia tele lau sunga ia ai maisele malo fonga lau mua I tau au nanga I tu tau whaiva ia manuia tele ai whaafitai lava mo le mato avanoa ia Samoa tato polkalame na tatanoa fo imale stasi fo io ai fo io tato mafine nei olo laulo ai tato nei laumua I tūlanga tau musika fionga ia Fepulea'i Helen Moananu Tupa'i mo sistemi total no lumunai ia ai temini fatofa soifua